binti Muhammad Ali Perupuk 21 Desember 2002. Raya Sadia Nuri binti Saili Lok Semawe 21 Juli 2002. Wahyu Lisa Agustin binti Hasan Aceh Utara 14 Agustus 2002. Rauzatun Nisa binti Abdul Malik Desa Raya Matangkuli 4 Oktober 2002. Dea Mauliza binti Muhammad Yusuf Aceh Utara 3 Mei 2002. Alma Agna binti Muhammad Adam Ulege 10 Desember 2001. Dinda Fitria binti Syukri Matangkuli 15 Mei 2002. Syarifah Nurul Lutfina binti Said Khairul Husni Langsa 20 Maret 2003. Rabi'atul Wusqa binti Haji Syahmar Tepin Punti 22 Juni 2002. Amanda Listiani binti Mukhlis Gampung Ule Blang Asan 24 Agustus 2002. Rauzatul Jinani binti Ilyas Lok Semawe 7 Maret 2002. Sofia Uzma binti Abdul Muttalib Lok Semawe 7 Agustus 2002. Feni Elistiana binti Syamsuddin Sukadamai 20 September 2002. Amalia Kartika binti Yusrijal Cibrek Tunong 29 Oktober 2002. Meiliza binti Sulaiman Ujung Rubah 26 Mei 2002. Dea Wahyuni binti Ramli Jod Sutui 17 Januari 2002. Intan Sabila binti Umar Lok Semawe 24 Maret 2002. Nabila An-Nisa binti Tajuddin Aceh Utara 2 Maret 2002. Rina Ridara Syafira binti Syamardi Lok Semawe 3 Oktober 2001. Juwita Zahra binti Abdullah Medan 19 Juni 2002. Intan Zahra binti Jamaluddin Lok Semawe 10 Oktober 2002. Rizka Suhaila binti Dr. Andes Mokhtaruddin ID 28 September 2002. Nurlena binti Abdul Hadi Tepin Belangan 21 Mei 2002. Atika Badruna binti Muhammad Amin Lok Semawe 5 November 2002. Izzah Az-Zahra binti Zainal Abidin Desa Tumpuk Barat 24 Maret 2002. Farah Zuha binti Mustafa Desa Ketapang 9 April 2002. Khairatul Muna binti Usman Ismail Desa Raya 26 Oktober 2001. Nailan Nafisah binti Sofyan Matangkuli 7 Februari 2003. Miratul Hayah binti Nailul Syukri Melabuh 11 April 2002. Zia Saidatul Fitri binti Rasyanto Blangkolak 2 28 Januari 2003. Nizmi Munawwarah binti Jainal Abidin Lok Semawe 3 September 2002. Nurul Sabila binti Mulyadi
Batu Fat Timur 27 Desember 2002. Alda Riana Dewi binti Ridwan Tambun Baru 9 Juli 2001. Tazkia Putri Rahmanda binti Taufikur Rahman Batu Fat Timur 8 April 2002. Intan Hayatun Al-Jannah binti Mauluddin Lok Semawe 14 Januari 2002. Winda Zafriyanti binti Zainal Abidin Aceh Utara 5 Mei 2002. Mulia binti Saifan Ishak Desa Ngang 23 April 2002. Nikmah binti Bakri Pondok Baru 16 April 2002. Nur Sifa Arida binti Nasution Veteran 29 Juli 2002. Nur Fadilah binti Tunku Haji Nurdin Abdul Hamid Lok Semawe 31 Agustus 2002. Sri Rizki Nadia binti Usmaki Pantai Gurah 2 Agustus 2001. Alfa Fadilah binti Sofyan Suri Simpang 3 22 Desember 2002. Rika Septiani binti Muhammad Husin Bebesen 12 September 2002. Aisyah Finte Nate binti Hasbullah Takengon 10 Februari 2002. Mira Delima Kasih Suci Pardede binti Mara Uluan Pardede Mananti 19 September 2002. Makan. No. Tamu undangan dah. Invitation. Invitation.